ndio mwanzo mwingine ngono Ndizi TV hekalo ngenza kwa workya kwa kemero miliyoni taseni kya Ndizi TV na kwa obwasumuzi ndemo kwa ngene asomo rubere kwa Okomenya Okuya inyura no rubere ko gokira kila litkoria Jumatano uchakense ya munene suwe ka chinse ibere ekaro to kogerere igoro ya maroire au no bayigo emechando eyo ere asebebere ya mwena bantu igoro inyura ekya etantu abeteto mutwaro mentali awose beto abeto kwalira igoro iyo goroire bwa Anaemia ubona inde kabemera takwanira litkoria rero ndu akorete kuri nitudale ni wato chikogereza kubokwanira kala tumanya igoro yena kibarago na aba nyalitari na kibako lingo igoro wiga ekaro mu tatari asinelitari na korore na ko usekwera ebyo kerejia yo bana korase omuroye na kibako lingo ya ende na kibako robo wena na mona chigo to tebya complications inchirichie chiga munda konyora ekero atwarire uburoire bwa Anaemia oigo na chigo tumanya chinjera gose bitamkire umuntu abenda ko bwatya eriwe tanga ko rwase uburoire bwiga ngono mancho muri tubwatya sensemere ya Facebook Ndizi TV News Digital asesemo ya YouTube tanyara weta Ndizi TV News na pogo Twitter mtandao wetu Twitter weta @Ndizi TV News waigo asemetido ora na weta www.ndizitv.org.ke eyo togendre gosangana ya mangi onumero bero kare twasore nenche evalino sera ngokwargani osangana tukomero karibu sana daktari Okuya lero nende ndiamo ya tantu abato gokwanira igoro yo bwero wigabwa Anaemia utwarore tukaba to kurireya ebintu au ase obwango igoro bokunira igoro nito nyuri umwancho muri igoro ya Anaemia unatwaye kwanete types bitu akwanete na wigo ebyorokereri ndiamo no mutegera yo mwancho asa mali ndengo yongo kudengi sombasa ni onde clinical officer last week ndio akwana igoro ya Anaemia toka define what's Anaemia tokaranga Anaemia meaning it means low HP usama nyanga makasome bere tokagenda chi types inga ki tokaranga tuwate four major types tokaranga tuwate iron deficiency Anaemia tuwate vitamin B12 deficiency aplastic Anaemia tuwate hemolytic Anaemia so tukakwana the common one ni iron deficiency Anaemia na vitamin B12 tukatanga kero montawate iron deficiency Anaemia iwa meaning atali ko take enough iron from the royal tukatewanga among the causes montar atanyole enough iron ni ndagira ko liwate enough iron maybe monto wate bleeding so what call blood loss o mo to musiba bona no musibati na mo nare na ako gara to kanyara kwa absorb ya iron so kwanya your body has what iron yerenke yalenta Anaemia tukatanga vitamin B complex vitamin B12 deficiency tukatawanaro it is a element vitamin B nengi sana say in production of red blood cell tukatanga apart from B12 tuwate other vitamins chiwo play a role tuwate minerals tuwate vitamin A B C D so kila vitamin wate important iron but most of it to singira vitamin B12 because ni ko used in production ya red blood cell chichiko tumeka ko what we call hemoglobin you carry oxygen so tukatanga in your body we need oxygen to be transported from SMM yo mubero che SMM so oxygen is transported kwenye tuwati enough hemoglobin na hemoglobin te ko enough kwenye red blood cell chile chinke so ko tukaranga the bottom line na ne red blood cell ne takire is anaso murogo so iko mtawa vitamin B deficiency so the rate yo korosia red blood cell se kobanse kwanya ngabani mutande yende ko bwati tukakwani ya chidara chiri muntarali elinda anyora iron anyore na vitamin B12 tukatabanga ze iron nabukola abukoli tukataba fruits tukataba green vegetables tukataba fish tukataba meat so vitamin B also tukatabanga nabo grains na abukoli enyama tukataba white meat red meat so tukakwani kule ya plastic Anaemia tukatanga enige bocha ekero ya bone marrow usiri vitally able to produce red blood cell ekichire important also transport ya hemoglobin
tukatanga inki kira gero muntu osamu ba wosi red blood cells osomo se to nyara ko produce red blood cells tukataba ibintu buna amaroire tukataba some drugs like babanta bakora chemo about cancer bakena for chemotherapy they can suppress the bone marrow tukataba some infections like in chavo autoimmune diseases ule ndio ya thyroid tukataba ndio tukapana something ya H pylori bankro montata squeeze aka jikao tanga na wate H pyloris badanga it can also play a role so tukapana another type of anemia tukataba hemolytic anemia tukapana nga enzyme ga manyinga ko ba destroyed faster than the rate ya ko ba produced tukapana ko ya signs ya ngaki ndio karitiyo mu body tukapana sorry tukapana tuwate headache tuwate infatigability headache no mutu wadi utawati cause so tukataba tuwate okorosa bwangu ukunga infatigability umuntu wote kusukake okwana kwarosire tukataba ngantu wate nkole wako bwangu what we call increased heart rate tukataba bantu baye bakutwara blood vision like yakora uchiayora takora kilia ora chi kongoli tukataba bantu baye batwara neurological defects ane mbale bako ba dizziness ane mbale bako ba confused tukataba nga asokoro munda ko omubiro yora betese what we call pain nani chinkara njale chiga nabokora kera manyinga ra mokaso mubere nja ina uchikoroke what we call breathing yani chi kimena kinda kwa okay chile chikuba wiki kidogo so it can also be a sign of anemia tukana mwana mangi aitwa kwantu wakuwa ono kuriana no toke ndere ejo sorte ine ke montaro de biolo kredi liga chasi tana ga kundo ko ndere ri boli ndere go monta bole ki on na yo musbati ndaga to kurere bwa anemia ke chinga kichiria cha matukaye andiro ko nyora na gusebe na bwatu kurere gete abura kosyo nyore akororera ngia sa matuka mange rangi guse ya chenchiri nchire ko chumubere ine mbia masi swali elio ekero musbati abata anemia naende oikira matukali yokore rangi na berangira abetecha bune koja batambe iteche enke ositecha pi because bono number 1 umwewe ni wate amanyinga na makali normally abande nane twakwana last week nga the risk factor yo amani go scarce is what we call blood loss. So blood loss can be form of prolonged menstruation. One in case kanya manyinga kara make abono na bi chances kidonga na bara betarra kwende ya kawaida. Osina vera misi kuseche enke bati flora benke usebete japi. Ndiamo no daktari. Abono muntu beirera korora gusegure na bade science chigana symptoms so ki otari be nyagetari. Na inwe abamanye bamarwire au na kinchinchera nchiri chie china bwege bitanu kurumo kubati gupima korora muntu na bataye burere wanene. Ndiamo asili swali elio. Ekro muntu kenya gitari. Akumwe mnyagitari. Turuchie kama nyitinga wata anemia. Raja gitari kurwaliwo. Wona amagana ali akokwana musenje lya kweresa buna igwete science kiri kurwa na kiraga nyagitari ngo ki ekeneke nkero bose na kiraga nyagitari agende ko mupima wona ekenye gitari akiraka na upima amanyinga kwende rusu kero mu nama ite HP awirenga yabo very common one HP ngene kan yapima oti kori hematocrit levels iwanu kusa manyinga wako kaiga wako nga full hemogram yagenda yaroki parameters njiro cha manyinga para white blood cell na kichingani para nga ki percentage mo ya hematocrit nga kingani para percentage HP na HP na ile ngere para size nga kire ya red blood cell para shape kire so then from there kwanya nini keroro baba tenga ki ni go wate iron deficiency anemia usu wate vitamin B deficiency anemia usu wate plastic anemia usu nigere another type of anemia you want the best thing or the if you want depend
kwa mfano nabura pime yo olusa manyinga what call full blood count was full hemogram ele bana common beyond the normal was yoro ki some fun features ya red blood cell ni was shape were nene was shape were enke was kara ya ere nyinge kare enke bona that's why naendo mungara gende step 2 maybe amwe ko kora what you call bone marrow bona kero kora bone marrow aspirating na manyinga ko ruswa somo seto abuko ruswa long bones watenga amuga ya matambo komo nyabande mbale maybe kono muntu rusigu abako rusigu normally bako bria just iga angine stana mugaiga goziba mu Russia se ke unogaiga. So these two places they are the common one used. Do asanga na bako rusigu bona kero bone mara ya rusigu nguchire ya rokinga ki amanyinga ya cells chionga kichire mishebu kichire and nkara kichire. So ngake bone mara is it nere epo wa bone sama anyinga go say ni failed what to call a plastic anemia. So alafu number 2 alafu test yende ndio hata kwa mfano kuna anemia chicha anemia mbali wate autoimmune diseases. So na umuntu ngopimu and other diseases wabo kidney na bo wako na scan yenda ultrasound na bo check your story bona una kidney na bo kupima chama sana because into what a hormone ko erythropoietin hormone. This hormone known as erythropoietin hormone ngokonyere sana in reproduction ya red blood cell at the point of bone at bone level. So that hormone is very important. So that's why mundanga ki are your kidneys working well? Is your liver functioning well? Is your system working well? So that's why those parameters have to be made. Okay. Yeah. Ni muno mwacho muri bonekero twabere tukuigwa iburo ya na cyabanyitari bakuriko wigabuga Anaemia. Tugenda sumutu kumokero kerutairane daktari na cyo tumanyina kiba kurubu wenya ana mangamange igona tubasa uskari. Gendrete kwebanga kugore bintu au nabo igo okoriye duka okugore bintu bigo tumeke stima na kobekerwa esola tochandeka koriya tambe genda getembe electrical services nigo bakonya PVC conduits switches na sockets solar fittings meter boxes ebirobu contactor nebinde binke getembe electrical services nigo boigo bare government registered electrical contractors banyore asamaga cha silver building shop number 1 ground floor hospital road gose obakere simyase namba ya obisi enoti isano na isato ibere enoti isato enoti isano nemo enoti isano na isato gose enoti isano na ibere enoti kianda enoti isano kianda eyemo kianda gose enoti isano na ibere isato isano na isato ibere isano inye ibere isano na isato getembe electrical services asobo koreri obuya. Esukuru yokurwa morokeria yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyomo chukisi nige ukomanyebuna nigo bakurwa morokeria yebirenko bigoro na nigo bancheire nekeombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babuata mabaga asechikos chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work Voigo nkwegeria bare Theater Technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council Gusenec asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels Okomenya nigo bare asenyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisii Low Courts mbabwatoro sagyaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono asepio
Box 81-40-200 Kisii Gusii oa Kisii miasi namba enoti isano na ibere yemo isatu mara kabere ibere yemo enoti isano Gusii enoti isano na ibere yemo isano na ibere enoti mara kabere ibere isano na ibere isano nemo Gusii enoti isano na ibere isano na ibere kianda enoti isano nemo inye kianda nabokubarikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Kwanga nainde gono mancho mugireri yo endre busanga nainde tagende ko igwa manke guru ile gwa Anaemia gono ndiko mwanga nainde daktari elio atomanye bonekero bapi miro guru ile wasbari ko yo guru ile baba manyi umuntu na Anaemia bate na kibakuru bwenya kandi sana daktari nainde mbiya mono sana ndo ngani umuntu chine daktari tuamupimire kubatana na maeresa aliaba mumpimire mwanyole na blatu guru ile gwa Anaemia na kimo ko bwenya bono mugeni wogo dipendi ne kosi Anaemia kosi ningi kyagero muntu onyora Anaemia kwa mfano kwenye numu Anaemia asengi ya iron deficiency umuro ko ba advised agenda uye kindana kibata Anaemia anchibanda kibata iron rich in foods kwenye numu roire ubwate Anaemia because of vitamin B12 complex and vitamin B12 deficiency or advice waga ndoli endagire bwate vitamin B12 kwenye numuntu wate maybe plastic anemia yabona twakwana ngate bone marrow tenya ko produce red blood cell abona twate option ibe nabo akomenta kwa manyinga inde ko keep the level ya red blood cell but kwenye kid extreme na bako bod advice twagala ko bone marrow transplant use no gano change rwe dio gali orusi we ribate itarigasi weke lingawe ribako we ribate kwende iranya ko buruse kwenye numu twate hemolytic diseases ani kwenda una hemolytic anemia twate wanga amanyinga ko ba destroyed wango kubwali akorosu so everything we talk on be kanyarenta una amabere una autoimmune diseases sickle cell wono tukuru ali muchangu lyo okolenta amanyinga aba aruzu wango without before time kisane so generally Anaemia ko ni kulingana ni kosi yae don't watrende abande bale bako ba transfuse amanyinga ekero HPL ya variance mono na ende ndabwa to some signs ya distress wose yani signs ani amanyinga arise na ende apart from amanyinga ko banse na ndikanya muntu na what signs kile kingawo maybe go south ko yana bia maybe go sale confused maybe go sawa business wose ngoli wako wangu wono oina bako mentora amanyinga na ende ababa kwate vitamin B12 deficiency into what injection ya vitamin B amuntu akoba injected monthly na ya mu boost ya nyora linde na what na vitamin B12 ya help ni ko produce kwende amanyinga abandi banya what erythropoietin hormone dwata ngango play role sana se asoko samanyinga asoko vitamin B aina asoko si red blood cell so na mu dako injection ya erythropoietin nero ya mokonya ko produce red blood cell so treatment yae it depend on course na ende na kyamanyinga yu ngamo kyangani na ende na science ngakyo muntu yali yani physically no what ko ngaki physical science muntu ngakira skin features cyo muntu ngakire muntu ngakitali obwate HPL erenke tadi ko nyara kugenda abantu mutalo wokweyana aromorosi bon oyide sino we ora mukimuti nganga ukingo na kundagire di era menta manyinga oyibona ko advised abe ku word amenta kwa manyinga but bana mbale bako tana Anaemia but umuntu ngari stable na bako na Anaemia umuntu HP ya 4 lakini clinically umuntu stable oyibona bako mu advice agenda cha kuli ndagire chikachi korenta manyinga depending na kinkosi kiyangi ya manyinga kwenye vitamin B deficiency when akanya injection ya vitamin B deficiency then there's no need to have admitted so long as not stable ono tumanye risk factors ya uri wa Anaemia change
ndema si swali elyo eye ndongere niba kukwana ase una nene ya iron deficiency ekiro ku red blood cell chae nchiweka ini gose nchiri nomo gose nchiweka ini ni cha iron deficiency anya vitamin B deficiency okonyangi cha vitamin B deficiency size ya ini gene na watu kuli mega ani size ya ini gene compared to normal but yakiro normal red blood cells size ya ini roro but when kiri either vitamin B12 unole size ya ini nene kwanya kale na kwa normal iron deficiency unole kale renke but size ya kwa the same ndubate anemia due to chronic disease chitwa kwana abantu babate maybe wose pressure sukari babire myake menga maybe mwana bate sukari au kandi ya kujidara gete bona kwanya rana by the end of the day umuntu tangi chilada chili chibate nutrients so chibate protein and so vitamin chika kandi kuchiria because of umuntu charurira bwate bona umuntu we maybe pressure wakani to kulanga gete wakani bona kwanya rana chindaya chilo kandi because of bwate kwanya kwa laki vitamin chili. So by the end of the day kwanya ngano wate anemia tali nga kwa yanja buja wale because mutango wate wana ndalo kandi ko wono yanja mutango wa anemia. So among the risk factors to muntu kolora anemia pregnancy ekero mwana pregnancy gosekero mo swatale musigo ine risk factor. Why? Into akwana ngana bomanu wenda umanu kinanda na tegete enough iron na yo munno mane na tegete enough iron iko compensate na manyinga na ali umuroi because the volume of blood ya vile nyingi so it needs a lot of iron so in risk factor ntangani ndubata abana bali what you call prematures or prematures abana bali ba kuibu bategeti mitinye bunetakiye imitingyana bw'entakire bono kanya abana bano their organs ngira develop boya maybe kanya wose maybe kidney kanya in one way or the other their organs are not fully developed and some of these organs chinde chikana chikokonya also produce red blood cell bono kwanya oranga akoba predisposed kugutwara mutando wa anemia no wose na anemia store tesi na somubro yeme. So fact number ndiye kubati ndibata abantu ba early child and adults abana abantu kwa mfano from 6 months to 2 years when special abana nemba konya kwate very poor habits apanya unse mwana kule machera kuweka mwana tali kuli bose mama danga ki mwana one tali kuli kenda leo yoga so ndamse ndagira abana abakuli akonyanga abanyo ndagira etawa nutrients enough chiko supply korosia mani kasumubere so ndwata effect ndwata menstruation ekero baswati amo ikira matukenyo yokenda ruche wono konyanga mbali bakugenda amatuka mange na ende bakenda what you call heavy so kwanya umuntu usina manyinga mange so waliwisa manyinga mange you eventually kwanya kwa very anemic ndwata some medications kwa mfano painkillers commonly NSAID wako na ibuprofen tuko classic NSAID. So these drugs which are current irritation or gastric irritation wana kanya ranga lining intestine ya very irritated wana ndi bageta kwa smooth kanya ngamalio kaje kanya akonye kora ya irritated and then to akwana most absorption is take place as small intestine no after B12 ko absorb iron ko absorb so kwa nga mario ya current akrasa lining ya small intestine one of the small when the absorption will take place this nutrients so somebody ends up getting anemia. What family history is also another risk factor. Abantu mbali kwata autoimmune diseases wana kuna sickle cell disease kuna thalassemia so na beko ambikira from
family to family. So it's also another risk factor. So kunya sasa kuna naro wate sickle cell iwamanya na bikwambuka na kunya sickle cell anemia from one person to another. Ntumate another risk factor, what we call intestinal disorders. Amaruenara kwenda affect ki intestine. Maybe we say ba confirm when we say intestinal obstruction kusama rakenda aguntu kana ino muntu kando kakoro operation. So na vera venga ali okakoro maybe we have what to call resection and anasto anye ekwene sema kuna chu some part of intestine kuna chu kwanya na ya banachire a portion enough areas some of these nutrients could be absorbed. Wana kwanya na kuna magonjwa kama Crohn's diseases na lokanda mjangu intestine. But another risk factor, blood loss, maybe due to trauma, Okomenya, or bleed a lot. You can also get this risk factor anemia. And some chronic illnesses, like you have HIV/AIDS, diabetic, kidney, and rheumatoid arthritis, and heart failure. And what are diseases. So my amaruna yonsi ekra very chronic sana na ba kwenda lento mchando wa nene. Yeah. Kono ya iranyari kana muntu twadro burere wa nene use totele na bwa tebiro prelibyo obire na bro bya segeta tende tiwo ta grasi nyagitari kwa ngara bwo burero bwa bwamu bwatire nende bwa obire na bro bwa segeka su mubiroye ngiki mchando kiriye guchi ya reta ekro kwa bere mchando yo for long time ebi inteli bira ko bere. Kwa mfano eti pia usere wona ngwe ukana mepe baswati gusama nyinga warense na ende benga kwa biro musibo wona na wanya complications during your pregnancy abanya complications during kwa nyaru mwana wasima after kwa nyaru mwana kwa pregnancy iko na very muntu advice o nyakitani choche ki maybe wasiba advice uli beetroot watu isulia ndana ila komenta manyika yeah ndena ndo kwa lele ase kujiri kamereri ukora sentida ikatinye kiti masengi chinga cyapa nyorere ote yo mwancho murigeri iko kwa ndiro yo wetanga kwa subwere wa nene ngana yawe yo mweleka tukorera twakambere ko ya anemia always anemia linga onomo cyane tuli wita muntu nkubwena kule ekero wakinya kitali bose kwegura science iba twakwandi kuruga bwo ku last week ekero kyakire nabo kitali upimu then advised asense moyo wetanga ndaba advice muri ndagira a balanced diet. What do I mean by balanced diet? Yakulia suguma lero mambi ende ama tukonse suguma urukanime chingende urukanime nyama kwanza keiko yani at least what are some source of iron na vitamin chatu kaine at least in the tebe na eno kwenda ya moyoka alafu kama nyinga ya evidence for long time na what effect ya sumu woman kwa mfano kuna maswali wale mosi kama maswali ala anemia kinaenda kwenda kwa mosigo na beko mu affect na bo either anyoro mwana ole premature either na ba mwana watu wa mtano wa anemic gose kran ko nyoro mwana na bara bleed excess. So alafu na bantu ane mbale waka nyomu talubu yankoro ekero anemia very for long time that kuwenwa what you call compensatory mechanism ya fail. So wambi ya muntu kwa science itwa kwa nuko kurogabu waje kitani wapi then kwa advised na kinda watevi na ndi mbatenga mbiamano ndi asante sana so ondegera asante sana daktari mwanzo mwere wanona kabere ko kaiwo twabere to kuwa manki gore mwere bwa nene to abere to chaka ukwanza kure iki aita na ndi wiki twabere to kogendera kuyure daktari obere ga kuwa boseme goro yechinchira chuwe tange yo to busako nyora ubwere bwa nenya wekatinga tinda somoro bere ko komenya okuyani go okoletwa sori na ite evaluation ekero mu kwenyere na bako gendera batonyora sensemere ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tonyora wetera Ndizi TV News aso mutandao Twitter na bako
twetera at Ndizi TV News waigo as website yetu ingora tunyorwetera www.ndizitv.or.ke eri otogendere gusangana amange kubano one ko gwategorira indionsi igoro yoborere bonde bonsi akubatkana ne byorokera bibiri kwa biri bokorora as umubero nabo gutumari gori ebyawo wetera sena bera se screen yawo gagu nabo igo as media platforms echo na bende kingo gosomera gagu kingo bateri ebyo abanebetari babe bagutumanya gusibakurane y'ababuri ayo nabo tumanya na kitogwene ndakomenya asubuluga ukaneria obuligere ngoro bya kweka kinga chinde netariane Evelyn Osero.